Kongo irafashwe. Kongo irafashwe. Ubwo nkuko bivugwa ngo u Rwanda niko rwarwanaga muri Kongo bivugwa ngo rurayifashe se. Oya, so uko nge mbibona. Gusa Kongo irafashwe. Kongo irafashwe. Yego. Ibaye icyo bita American Congo. American Congo. Ikora. Nkari amasezerano basinye nge narayasomye ndayareba. Ndavuga ntariko se ikibazo u Rwanda rwamye ruvuga cy'impunzi, ikibazo cy'abantu bavuga ikinyarwanda batotezwa, ikibazo cy'iki ko nta muntu kivuga ahubwo nkumva barimo barivugira ngo business ngo z'abanyamerika ngo amahoro barayakonkete ku visi yari. Niba nge igihugu cyawe cyavugaga icyongereza nkagifata mvuga igifaransa. Iyo bayita guerre de conquête. Buri utambwira ko M23 amatwara yayo iyo yarebye se ubona nka M23 bayifashe nka Kongo. Ubona bakomeza muri sira system. Ikintu uri kukubwira Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubundi ntabwo ijya yataka gutya nibishaka gufata nk'ahantu ngo ihite izana igisirikare cyabizana abamarine izana ibiki. Ikoresha icyo bita proxy war. Iragenda igafata inshuti zabo abantu bayo bakayirwanira ahantu izari fina. Ariko akakanya ngo bagiye gusinya amasezerano ngo amabuye yose azajya tunganyirizwa mu Rwanda. Bira bintu nyine u Rwanda rwihorera. Iragemera rurenze. Irurenze gute kandi bigaragara ko ariho rwo rurimo kungukira muri buriya uri kubona mu nama y'Iberire barimo bakata Afurika. U Rwanda se rwaye ruhari. Reka nsuhuze inshuti ababanyi hano ba Max News. Nitwa Rutagongira Pierre Celestin, ndi master developer. Nkora analyse kuri ibintu bijyanye na geopolitique, kuri ibiganiro ku mateka, ndi umunyamateka cyane cyane y'u Rwanda, ariko kandi nkora n'ibiganiro cyane cyane kuri ku bintu bijyanye na biology. Ibyo byose nkagira uburyo mbihuzamo nkaba natanga ubusesenguzi bufatika. Iyo uvuze geopolitique hari abantu batumva ibyaro by'ubundi. Iyo uvuze ngo wenda nkora ubusesenguzi ku bijyanye na geopolitique ubushatse kubabwira iyo wumvise geo tugiye muri etymology y'iryo jambo geopolitique sibyo. Iyo wavuze geo urumvamo geo bisobanura geography, isi, ibihugu. Nicyo biba bivuze. Noneho politique nuko biyobowe. Uko nukuvuga ngo ni uko isi iteye nuko iyobowe birahurira hehe ukabyanariza ukagira icyo ukuramo. Ari make ukora ibiganiro bijyanye na politique ariko by'umwihariko ku bihugu. Iyo bivuze politique n'ubundi ni imiyoborere n'ibihugu. Reka tukwakire rero no kuri Max News TV. Ugenda utubwira ibiganiro nyine uyu munsi ugiye kutubiye ngingo cyangwa tugiye kuganira kuki? Urabona ubushize wari wampamagaye sinabasha kubona umwanya mbaza kuri ari amasezerano y'u Rwanda ruri gusinyana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Unambaza Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikintu imara muri biriya bintu. Unambaza ati se Katari ni iki muri biriya bintu. Ndakubwira ati nimbasha kubona umwanya nzaza tubiganireho bisesuye. Ndumva rero ku kintu nari nabashije nk'ubusesenguzi bwanjye. Nk'ubusesenguzi bwanjye numva ari cyo twaganiraho mu gihe wenda bataranayasinya, uretse ko nabashije kubona ko uriya umuyobozi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe Afurika Barros. Rero icyo ndumva nicyo nabivugaho nagira icyo mbivugaho. Urakomoje uti ndifuza ko tuganira kuri aya masezerano y'u Rwanda na Kongo ariko ku muhuza wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubundi wowe nko mu mboni yawe mu busesenguzi bwawe ari amasezerano ibonute. Hari abantu bavuga ati u Rwanda rutsinze igitego, abandi tese Amerika ifitemo ihe nyungu, abandi Kongo sizungukira. Wowe ubibona gute nko mu mboni z'umusesenguzi? Mu ijambo rimwe bwana Theo, Kongo irafashwe. Kongo irafashwe. Ubwo nkuko bivugwa ngo u Rwanda niko rwarwanaga muri Kongo bivugwa ngo rurayifashe se. Oya, so uko nge mbibona. Gusa Kongo irafashwe. Kongo irafashwe. Yego. Ibaye icyo bita American Congo. American Congo. Bisobanuye ko Kongo ngubu yamaze kuba nukuvuga ngo y'abanyamerika. Nukuvuga ngo Kongo ari amasezerano yasinywa. Wigize wumva ikintu bitaga Kongo Belge kera? Ndayizi Kongo Mbirigi. Yego. Buriya Kongo Mbirigi umwami bita Leopold w'Ububirigi
yaraje arabanza afata kari agace urabona ni agace ka Afurika ubundi Kongo iri mu mutima wa Afurika ni ahantu muri zone ekwatoriyale hera hari amasuruse hari matière première hari buri kimwe cyose muri Afurika ni ukuvuga ngo rero ufashe kiriya gice cyose cya Afurika Centrale hariya muri Afurika abayifite yego ni ukuvuga ngo rero igituma nkubwira nti Kongo yafashwe cyangwa se byarangiye umunyamerika twigize tukora ikiganiro bwa mbere ndimo nkubwira nti ese buriya iyi gihugu cyatewe nka kuriya ko izo politiki imeze ibihugu biri kurwana muri iyi si ya none byitabaza ibihangange twize dukorana ikiganiro ndakubwira nti buriya Amerika yakwitabaza Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko ikayitabaza Kongo yakwitabaza Leta yego ariko ikayitabaza kugira ngo iyifashe muri ziriya ntambara ariko aho ziriya ntambara zatangiriye ikintu cyabayeho Kongo yarayitabaje koko buriya yabaje kwitabaza za BRICS za SADC ariko ngo wisunga umugabo mugakubitirwa hamwe buriya yaravuze ati niba wenda SADC nta kintu iri kumfasha reka nisunge wenda abashinwa bari bahari n'ubundi baracyahari muri Kongo nta kintu byatanze ntekereza ko buriya na za Sukoyi yaguraga mu Burusiya atasabye Sukoyi gusa ntekereza ko wenda yabasabye nabo ubufasha ariko iriya Kongo nk'uko ubizi umufaransa bayishaka ababirigi bahora bumva ari Kongo yabo noneho rero Amerika ni igihangange kuri ubu ngubu ni puissance mondiale ni ukuvuga ngo rero kwitabaza Amerika ngo bakoranye deal urabyize ngo habayeho deal wenda ukurikije biriya bintu ukareba uburyo bikorwa ukareba saga yahuje nyine hari u Rwanda hari Kongo ibintu nyine ubona ko byakururanaga ariko aka kanya ngo bagiye gusinya amasezerano ngo amabuye yose azajya atunganyirizwa mu Rwanda biriya bintu nyine u Rwanda rwihorere iriya game irarurenze irurenze gute kandi bigaragara ko ariho rurimo kungukira muri buriya uri kubona mu nama y'Iberire barimo bakata Afurika u Rwanda se rwari ruhari na Amerika ariko ntiyari ihari ariko Amerika yari ihari n'ubundi ari igihangange yari ihari none Amerika yabonye ubwenge mu 1787 na 1989 urumva hafa urumva none so urumva inama y'Iberire yabaye mu 1890 urumva Amerika itari ihari ahubwo Amerika yari ikibara kwivana ku gitutu cy'abanyaburayi nayo yumvaga ari umukoroni ntiyivanga muri biriya bintu reka ngukomereze rero nge mu mboni zanjye uko mbibona aho bigeze aha ngaha Kongo ya Trump nako plutôt Amerika ya Trump uretse ko n'ubu niyi Kongo ndabona nayo ni ya Trump kubera ko ntago munegosiye sibyo araza akakubwira ati ntare amasezerano basinye ntamenye igihe babidiriye twagiye tubona birabaye icyo ndi kukubwira rero mu magambo make nkubwira nti Kongo yafashwe niba sinya amasezerano ikitwa amabuye ikitwa ubutunzi bwose bwa Kongo bukaba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntago mu Rwanda erega bunda abagabo batareshya ntago banegosya n'amarobuka atareshya ntarabukanye u Rwanda kuba ruri muri iriya game nuko ahubwo ntekereza ko buriya batekereza ko barwifashisha ibihugu by'ibihanganye ariko byamye bikora nkari amasezerano basinye nge narayasomye ndayareba ndavuga ntariko se ikibazo u Rwanda rwamye ruvuga cy'impunzi ikibazo cy'abantu bavuga ikinyarwanda batotezwa ikibazo cy'iki ko nta muntu kivuga ahubwo nkumva barimo barivugira ngo business ngo z'abanyamerika ngo amahoro wenda aho tuzanahagaruka ariko ubundi wenda hari abantu batasomye iyo ntuza nanjye sinyizi sinzi ngo mu izo ngingo zimeze zite bivuze ko n'ubundi tuzakora ikiganiro gisesengura neza izo ngingo ariko se uravuga ko u Rwanda rutenterevoniye gute muri ibyo bintu kandi bigaragara ko n'ubundi ubuhuza bw'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho ngaho wabunjyanye mu kintu kinini gisobanura ibi bihugu bya Kenya Uganda u Rwanda impact bafite muri ibi bintu sibyo
ibi ni ibihugu usanga ko biri nka pro America sibyo ni ibihugu rwose Amerika ikontorora sinabyita ko ibi kontorora ariko mu bundi buryo baravuga abanyamerika baravuga rikijyana ntago ari kimwe n'u Burundi ntago ari kimwe na Tanzania cyangwa biriya bihugu bindi byo muri SADC yego icyo ndi kukubwira rero ndi kukubwira ati ndi kubona ngiye Amerika ari Kongo mu gihe yaba imaze gutwara bura bukungu bwose bwa Kongo haraza kubamo ikintu cyitwa guhanganira ubukungu bwa Kongo kuko Kongo irakize ifite ubukungu bwinshi haraza kuba ikintu cyitwa kubuhanganira haraza kwitambika umufaransa kuko Kongo nicyo gihugu cya mbere muri Afrika gifite ubutunzi nako kwa mbere ku isi kivuga igifaransa yego umufaransa rero abaye kuri population yayo umufaransa rero abayumva hari ikintu ahumbye sibyo no kuvuga ngo ntabwo bari buze gutuma Kongo ibacika Uburusiya sibyo Uburusiya bwahabonaga nka puissance niba bagurisha yewe ibyo bikoresho niki Umushinwa arahabona kubera ko nawe yahacukuraga ngamabuye menshi icyo ndibuze kubona rero hagiye kuba ikintu bita American Congo Kongo iragenda imanure intwaro ziri buze gutuma abo bashinwa bakibahanganiye amasoko bahanganiye mu bukungu batari buze kuyivangira iramunukana military base yishyire hariya manukane za CIA izishyira kwa kamuri amabuye ya Kongo nge nakoze mu mabuye hano mu Rwanda urumva za ahantu bita Nyanza hatera abantu bitwa ba mayimayi uri kumva abantu bitwa ba mayimayi aho ngaho mu Rwanda niba mu Rwanda igihugu kirisekirize nkuko ushobora kuhumva abantu ahantu bacukura amabuye y'agaciro haba hari iyo mitwe yitwa abamayimayi imitwe nyine cyangwa se abahebye ahantu hose bacukura amabuye y'agaciro ibyo abo bantu barahaba ibaze nka Kongo ibaze nka Kongo igihugu nka kiriya gifite ubukungu bungana kuriya none se umurusiya azatuma ubwo bukungu butwara ubuheze umushinwa azatuza n'ubu ngubu kuba wumva arimo kurekarama ntabwo bishoboka ikiriho cyo rero icyo mbona mu mboni zanjye nk'umusesenguzi Amerika niba ishaka kurya ari amabuye nurabura bukungu bwa Kongo irasaba imanura intwaro zayo zose iramanura intwaro military base urabona Amerika ifite igisirikare gikomeye irayishyira hari hafi ya Inga ibyo wenda birumvikana nyine pe bisa nkaho n'ubundi rekolizasiyo iri kugaruka ariko hari ikintu nyine wenda tutinjiyemo neza abenshi abantu badasobanukiwe amasezerano ubundi ari amasezerano ahagaze ati turi kubona M23 watangiye kubaka imihanda za Goma zijyana za Masisi urumva iyo mihanda irimo irubakwa nyamara barimo kuvuga ko harimo kuba amasezerano kandi turabizi neza ko ikibazo cyateye kubiya bizana mvuru zose nayo amasezerano ni ukugira ngo Kongo ibashe gukiranuka n'uwenda n'umutwe wa M23 cyangwa se n'u Rwanda nk'uko bivugwa nyine ku Rwanda rw'abateye ugize wumva ikintu bita balkanization ya Kongo nicyo kintu ndaga kukikubazaho hari abantu bavuga ati eske ibice M23 yafashe bizaba etat fédérale hazaba balkanization nyine ni ibintu bisa nkaho harya ahantu leta nkubaza ikibazo cy'amatsiko ahantu M23 ikontrol ubu ngubu leta ya Kongo irahagera ntabwo hagera kandi igice kinini kingana n'icumi iyo bavuze balkanization se wumve nkeka ko ariko wenda kubigaragara ntago biremezwa nyine mu buryo buri mpuzamahanga byemeza se bisabi icyo rero nicyo nagira ngo udusobanurire Kongo deja ubu ngubu iri balkanize byararangiye nta kindi Kivu Republic yamaze gushinga si ngombwa ngo amazina buriya ariko ikintu bita leta zunze ubumwe za Amerika hari abantu bakitiranye kandi muri ibi bintu biri hariya kubera muri hirya hano muri Kongo ntabwo yaburamo akaboko ntabwo bishoboka yego ikintu randi kugusobanurira bwana Theo nubwo wenda scenario yanjye utari guhita ureka ngo nyisoze ikintu ndi kukubwira leta zunze ubumwe za Amerika n'ubundi ntabwo ijya yataka gutya niba ishaka gufata nk'ahantu ngo ihite izana igisirikare cyabizana abamariniza n'ibiki ikoresha icyo bita proxy war iragenda igafata inshuti zabo abantu bayo bakayirwanira ahantu iza ari finale ije nko gusinya nk'ari amasezerano biriya biza finale n'ubundi buriya na Amerika yarwanaga n'urucabana savendire ko M23 egare ko n'urucabana leta ya Amerika yari iri inyuma se niko erega no kuvuga ngo iyi ntambara ya conquête kuva isi yari niba ngewe igihugu cyawe cyavugaga icyongereza nkagifata mvuga igifaransa iyo bayita guerre de conquête
buriya utambwira ko M23 amatwara yayo iyo yarebye se ubona nka M23 bayifashe nka Kongo ubona bakomeza muri sira system. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igihugu cy'igihangange cyane rwose, kandi nacyo kiri kwitwara nk'abakoloni muri iyi minsi mu gihe kiri gukoloniza muri make, nacyo kiri gutangira ko rwose kwitwara nk'abakoloni. Cyarabasekaga mbere kora ko nabo bagikolonije, abongereza baragikolonije, urabizi barwana intambara yo kwibohora, ariko kugeza ubu ngubu nacyo kiri kwitwara nk'umukoloni. Kirabwira Canada ngo kirayifata, ngo kirashaka kuyigira intara ngo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika 50. Ikabwira za Denmark ngo irashaka Greenland. Greenland kirakirwa ni kinini cyenda kuruta Kongo. Yego. None barashaka n'amabuye ya Kongo. Bwa mbere tugitekereza nk'abasesenguzi twatekereje ko Amerika ishaka kubarikaniza Kongo ngo itwara agace gatoya ka Kongo. Ariko abahanga bari kwerekana muri iyi minsi yuko irashaka yose umugani wabo. Irashaka Kongo yose batayicimba. Kandi nibishakira Kongo yose irarwana n'izindi puissance. Buriya ntabwo Ubufaransa bwigize buba mwendere, ntabwo Abashinwa bigize baba mwendere, ntabwo Abarusiya bigize baba abanyantege. Gusa kugira ngo bayibone baraza guhatana kabisa. Buriya abanyaburayi hariya muri Union Européenne bagira itegeko rivuga ati rya rindi ry'abamusiketeri, pour tous et tous pour un. Iyo watatse igihugu kimwe cy'Uburayi watatse Uburayi bwose. Hariya kandi harimo Umubirigi n'ubundi baraza kugira gute kubishwaniramo. Gusa muhanganye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku kintu yo ubwayo yashyizemo umutima, ikamanura CIA ikajagajaga abakongomani ushatse kuzamura agatwe bagakubita, ikajya muri za diplomasi ikagabana n'abarabazungu bandi uko basanzwe bagabanya amadiru ko Afrika basanzwe bayigabana barabizi. None se uko bagabanye ya mbere Amerika ibaye nifatira Kongo, barahita habaho ukundi kugabana Afrika nanone. Kubera ko SADC Uburusiya n'Ubushinwa bushobora guhita bugenda bugafasha za SADC bukavuga ati natwe aha ngaha tugiye, cyangwa bakaba aribo bihamagarira nk'uko Amerika yahamagaye, niyo yahamagaye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. N'abandi bakajya guhamagara Uburusiya ati muze natwe muturwaneho za South Africa na za hehe, ati batazakora expansion bakagera n'aha ngaha. Ugasanga hepfo hariya habaye, mu majyepfo hariya habaye Abarusiya nabo Bashinwa, ruguru hariya muri leta za ntuza za IS bakaguma ari iki n'ubundi nabo ara Abarusiya. Ariko kino gice cya Amerika n'ubundi iyi Amerika ubundi wafashe Kongo DRC, abayafashe kaga Kongo kandi k'Abafaransa n'ubundi abayafashe zirazangura n'ubundi ntago wafata Kongo ngo uyisige, nubwo byaba bitoroshye. Uwafashe Kongo, u Rwanda, Uganda, Kenya, biriya bihugu byose bino bivuga icyongereza bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se by'Abongereza, ibihugu bimeze kuriya byose babifite. Icyo rero ndimo nkubwira nk'umupanafricaniste impungenge dufite. Kongo ni umutima wa Afurika. Ufashe Kongo abafasha Afurika. Ufashe Kongo atangira gukontorora ibindi bihugu byegeranye. Kongo ifashwe kugira ngo abantu bazongere kwibohora, bongere kugira akantu k'ubwinyagamburiro byabirangiye. Byabirangiye rwose. Trump yaravuze ngo kiriya gihugu uyu mugabane wa Afurika ngo uracyahumye ngo ntago ngubona neza, ngo kiretse ngo umuntu hongeye akawukoloniza indi myaka nk'ijana. Ibyo bintu ntiyabivuze nimwabyumvise. Bivuga ngo n'ubukoroni bugarutse arafata Kongo ubundi bwigenge mu butegereze nyuma y'imyaka ijana. Arafata Kongo kandi ko kubona ko ariho birimo bitanda bigenda. Uzamura umutwe barawumena. Uzo wazamurana umutwe CIA ntago bishoboka, ntago biba. Arafata iriya Kongo, twibagirwa ibintu by'ubwigenge panafricaniste ngo kwihuza tutegereze indi myaka ijana. Kandi Trump ntago yigize akunda Abanyafurika. N'igihe yarahiraga rwose nta Munyafurika yigize wakandagira, ntago ababyumva yavuze, ntago byibuka cyagiye avuga ngo ntago yigize wumva avuga ngo Afurika ngo ni nka shit of war uzi cyari cyo. Ubwo ashaka kuvuga iki? Ni nk'umusarane w'imyanda hariya bari. Uri kumva ukuntu agereranya Afurika? Ni ukuvuga ngo ubutegetsi bwa Trump buramuka bufashe iriya Kongo, mbabwire Abanyafurika
mu bisezere ubwigenge mu busezere, muzongera mutegereze abandi ba Lumumba, mutegereze abandi ba Nyereri, mutegereze izindi ntwari zizaza kutwomorora. Ariko reba guhangana, tugushimira. Ariko ibyo bintu urashaka uzatuganirizaho ukabisobanura abantu, hari abantu batiri kubyumva ukuntu urimo kuvuga ngo Amerika izafata Kongo, ese izayifata mu bihe buryo? Icyo kintu nicyo nshaka ubutaha tuzaza tukiganiraho, ariko wenda waduha conclusion bo dukonkludinga cyangwa se dusoza. Kongo yigize ibe y'Ababirigi, ibaye y'Ababirigi biba ngombwa yuko n'abandi bagabana hasigaye. Niramuka ubundi Kongo ni amabuye, Kongo ni matière première zihari, nta bundi butunzi Kongo budasanzwe igira. Kongo ni imari, utwaye imari ya Kongo rero burya aba yayitwaye yose, kandi aho bayerekeje urahazi. Ni ukuvuga ngo rero Amerika iraramuka ishyize hari ubuturo bwayo, nicyo concluding mvuga. Abanyafurika, abapanafricaniste, abanationaliste, mukenyere mukomeze, nta kindi cyo kuvuga. Reka tugushimire, ubundi dutegereze biriya bintu. Eske burase nko mu mboni zawe ubona intambara isa nkaho yahagaze se? Intambara ahubwo iratangiye, yaragahagaze cyangwa M23? Ni ukuvuga ngo Kongo nayo Amerika nayo ntago izatwara Kongo nk'ufashe umugati muri butiki. Hazabaho ikintu bita intambara. Bari abahungu bazayirwanira, bazarwana. Ntago ugize wumva umurundi nako umubirigi se izi nce yirirwa zenguruka amajya mu Buganda, agaruka mu Burundi, agaruka hehe, aho u Rwanda rumaze gusezerana b'amasezerano ya za ambasade n'ubundi butwererane. ngo yasabye ngarashaka no kwiyunga n'u Rwanda. Ntago umubirigi agenda wenyine buriya, babicishije ku Buganda. Buriya bari Union Européenne iri kugenda. Kandi buriya wari wumva umurusiya avuga kuri iki kintu? Wari wumva abarusiya baravuze ko nabwo bafite intambara? Wari wumva barwana n'intambara neshana, ariko burya abarusiya ni igihugu nacyo gikomeye. Umushinwa wari wamwumva muri iki kintu? Umushinwa nta nubwo ajya yivanga mu buryo muri politike. Umushinwa yibera muri business gusa. Ariko ahantu Amerika yakandagiye igashaka kumukura ku mugati, Umushinwa atangira kuvuga. Yabikora, ariko abikora yicecekeye. Umushinwa aravuga iyo byabaye ku kintu gikora ku bukungu bwayo, kandi Ubushinwa bwose ubu bwavomaga hehe? Hirya hano. Urakoze cyane bwana Theo. Reka tugushimire. Ndashaka kuzategura ikiganiro neza none ukadusobanurira. Nzabiguha inodo nido nkwe scenario zose. Muri aya masezerano unatubwire nibona kuko ano masezerano sundi mu by'ukuri ubona azashobokara. Kandi yarashobotse byararangiye. Tegereze. Murakoze. Turagushimiye cyane.